tamo osungsara tongo. Osungsara tongo man tamo law nung tongo. Law ba nung motang sa law. Kerong tam hindi sa. Jisu Kristo phayasa jora tongna bagi se kerong rizago. Galatians chapter 3 verse 19. Jisu Kristo phayasa tongna bagi se borok ni thani Israel ni thani or law no rizago. Law tomani. Law abulangi. Law himani kerong himani abo langma ya. No kan bisingo tongkake anggo no bisingo. No an bisingo tongkake anggo no bisingo tongnai. Hake tamosa. Hake noro bwthai kwbang ma thainai. Tamosa bwthai kwbang ma thainai. Bwthai kwbang ma thainai. Last sawo ano karei karo sapalo khai. Jisu Kristo osungsara phaimani osungsara manironi bagai phaya. Bo osungsani o tongsungani bagai phaka sungsani bagai phaya hangkai gobang ma borok bona raja samsa. Matthew chapter 16 verse 16 direct no sakapita. You are Christ. Langma nungse nungno langma ni source nungno ka Kristo to thang phaine. Verse 20 tamung saga Jisu Kristo bohai ano Kristo hinino tas hadi nesa nung to siniga thik no ano Kristo hinino prosarta khaidi hini saka why Jisu bo sak phangse Kristo bo sak phangse langma bono langma bui silangma heba bini sagirok samangka yes bono yaphang bono mol brum tongnai a eternal life bo sak phangno bono Kristo a Kristo tamno hinba sungsasa bono ni kos naba taham kos au nun sika hinje norok taham kok hinji hinaba Jisu tamsana ni bas twin ano Kristo dinga ke tang religious people hoite bo hija gai thango dormoni borok hoite bo hija gai tobo Jisuni mungmai borok khai dor montise Jisu mungmai dor montise khalai dor montise yang thale o borok kaiton kok se khau ek ta kok hanse kaiton khau kre pasani poitu phadani poitu lidani poitu ambai se kasai lama mana bwthai norok ane bisingo tong hake anong bisingo tong nai hake bwthai Hallelujah. Hallelujah. Bwthai hin samani apel bwthaiya angur bwthaiya bwthai ase kinit monetarom only the spirit of God can reveal the will of God kai toni phala simi se bini musu maro sai maro bini kop no sai nang ang sai man bahan bwthaiyo tongnai ro abono sai man ya aun bagino Jisu no sai Jisu no bo borok accept borok Jisu no bo accept aya Jisu ni mumbai jotor kichu khai Jisu ni mumbai jotor kichu tawa kodiklat sungsa sakai oje bwthai hini samani abota musu bwthai bai tamung ba nor bwthai kwbang ma thainai bwthai bisingo bisulu apuslu se nang apuslu ya si tong apuslu tamung ba apuslu ka obos bobo Galatians chapter 3 verse 16 the seed is the Christ. Hallelujah. Hallelujah. The seed is the Christ. Busli in kabo Christos he. Hallelujah. Hallelujah. Busli in kabo Christos he. O busli ni kogrok no zaga maya dormo wo. Talike kaham. Kaito suno kari. Praise the Lord. Hallelujah. Talike kaham sung. Abon bagi bar masa.
চিরদিনই বাগিনীর মকর খরব জাগতে নিয়াছিনি শেষ নির্বাগে তাল থইয়াছানি সাল থইয়াছেনি পৃথিবীতে দিন করে নিয়াছানি খ্রিস্ট খ্রিস্ট যতন খিবেরে Matthew 13 verse 44 আর তামিনি